Daghan sa feeding. Guys, slower. Oh, yoga. Pagyasa na usap. Day, wala tagid. Mamol. Losong. Di na mamagkakot. Wow, kadaghan sa mga feeding. Salamat jud kaayo sa province nga naadyoy daghang mga feeding sa mga daycare children. Sus, bongga, kusog jud kaayo sila permi. Wow. God bless. So, daghang kayo salamat. Gikan jud sa province. Salamat kaayo kay gi hatagan jud mga feeding ang mga daycare children. Grabe kadaghan. Mga binangga jud kaayo ang mga daycare. So, ano siya? Kaayo nga feeding. Salamat jud kaayo. Kay busog pirmi ang kabataan sa daycare. So, thank you for watching. Bye-bye. God bless.